withite wimona ithitwe tutethecia gutanuka maundu meke bathukanio mabata nthini wa mathayo maitu na indi muthenyani wa umuthi ni bindani yila kusakwani munini kana by election watelete kutoka kundu kwike bathukanio na bao kamba tuna by election ya bandu beta wa Mumbuni North yo bamasako na indi kundu kongi kwike bathukanio kwa Malava Mbeere North na kundu kongi kwike bathukanio na indi usakwani wa mwakani wa nkilile miongole na Mwanza no thengeye na indi ona kuundwa ni ila tusakwana nthini wa chama tusakwana kanisani tusakwana makundini nitwalete kwitha tuimanai yo mundu no tumusakwa ailete kwitha ailiata na no tona kututongoesya agatongoesya agenda ila twina yo na tukabika bala twalete kubika na bala tukwenda kubika na indi gituminiki une tukwisa tuisisia mituo ya mutongo imosio twina Apostle Alphonse Kioko ni wa kanisa wa God's Empire Empowering Church with Asaika Kangundo Road na indi ni watu kwithia tuikwatiania nake Kadawe ne kulyo yuluwa utongoi na tongoi na ondo tona manakana mutongoi uone musio kaneka kuifanya indi namba ito ya SMS ili itatu ukende muitano ni mbingwe ni tukwithia tuyosa utumani waku na kuusoma mitandao ni itame kumukanilia mutongoi TV tu live ningwitha wangesisia komenti na utumani waku ni kenende usethe ithyo onde ni twasonga bamwe kwa uke thano kwenda kwenda indi wikulia makulyo ili itatu ukende muitano SMS line ito ni mbingwe karibu ndini wa Kilungu Apostle. Yes sir. Museo ni museo. Karibu ndi mutongo hii. Asante. Wewe tu hivi kaba ukatutelezea kuelewa sendusike wabukanyo meke wabukanyo na unit na ni amandu ma utongo hii. Yeah. Ni kwa atia kwetha wewe Apostle na kuyo mutongo. Ni mutongo. Na itu ya tongo. Asante. Asante. Thank you so much. Nundo ananga mano. Gainda kwa dhino monopio. Thank you so much for the program. Amen. Nenda tuambile bakwa hii. Atongo hii. Mundu tuenda mana qualities kana sindu ila tuto no sisia toka mana kana uno atwike mutongo imuseo dondu be yamwe mata nambo twika tongo mato no sakwa maka twika tongo yi abi angime utongo ine toka mana utongo ni mutongo imuseo kana uta nambo twika mutongo ni mutongo imuseo kana wa utongo no atongo senesa nese siba to ile to sisia toka mana kyo asante utongo yi kino chambe utongo imanana kona kana kikanini munono dawe no utongo mundo utongo kino chambe ni qualification yambe ni kukiangai mundo enao kila kitaku kukiangai mundo kiangai ni mundo weso poya ni mundo wese kwenipia na ni mundo wese kwedukesya na kumana kila kitaku kunanga na service na space ngana wetie bana senesa kana mundu la monena kulwa ndilo na service yuko kino chambe kiongozi wo ndo natima somo nondo ningi ona mate na kwa masoma na ni maneka na leadership nzio tena characteristics kwa mfano kaza kwida number 1 mundu su na kila kitawa kikio changai kino chambe nondo mundu ndo takiangai ndaka kia mundu na mundu sutakeza kwida na kila kitawa delivering scorecard ona mama nanga yo kaza kwida wala mama tumya keke ndakoneka akoneka ayu ikula sia thengea no kusoka biso munanga to tips kana to bribes ukino jambe kiongozi wo ndepio qualification yambe ne kukiangai na qualification yake ile pia ni later wa leadership skills ukeza na wesi tutambetwa zibukwa yake ile ndo tu digest ite kile mo tukito kile mo mbola ila to asia ni qualification ya mone kwetha mundu mukiwangaye pe undu tutonyo mana ipo to mama ndu kino chambe ndio kilatwe nisi before mundu ke okosa kwai tuiba tekalite nake tuiba watu mwisi utwani ndwani tuiba watu mwena ukilite haliba watu mwene the kanisani katika family sector katika mundu maki kuna mundu maki so yu mundu su za kwethia ni tukona ena kino mugitawa you know integrity na character nzio ugese thia na tabia nzio na wasema uko na mundu kwa mfano sinlasi yake umweno nongamia no ina faulu meaning that onaka nengwa sindu situ atungamie kana tongwezi no is succeed lakini yuko ndo chambe yake wewe mwene failure katika angles yake in terms of kwa mfano kwa family yake ni failure katika business yake sectors nitiwa haikonana na corruption nitiwe konana na mundu matema sio
mundu ucio na mweko munenga ile nda national figure asei kuiza kwithwa na kila waite baya no kila withio ta isosi yuko ino na asia kindu chambe 80% ya leadership ya mbia kukiangai wona wa kiangai mangala ange sindu sindu mweta corruption ile wiza kuona mundu corrupted kindu chambe ndeke kio changai nini maandiko masira ndokoye ile wiza kuona mundu so tribal kaza kuda mundu sini mukabila kabisa jikwa zawe seda neta amena kabila zitu lakini pepa ndo sababu ya national ile peke national cake ukega national cake umitline na tribal pasi wizi neza kana national cake ni akabila sionde so you know kete ya kindu chambia ukiangai wono akiangai taiko mpano tu baba nini zinaweza kana na qualification ya leadership nondo pe round 1 2 3 4 nisi uteka na zinduzi yonde sumana na route ya kula umukiwa ngai mundu ukiangai mukuboya mundu ukiangai no kuita ngai wisdom maandiko meza Solomon ngai nenge we no money itongo siana sia Israeli ka wa kianga imo kunanga kila kitawa obedience attitude we say that we nalang ngoya yana kudukisia ngai kumunangai kudukisia na pia kweta otongwesie na kutongwesia tubukwa kumukea ngai wase mundu no sia gwa kuyandwa ne kanisa ni ondo wethe ailie no wakoka kamuye nyine naye muthuku muno lakini tutatangie usakwani lakini ne tangi iwe nondo mwage mundu sio ile tomukwa pe kutangiwa pe to terminologies pe kutangiwa na pe kukomboa yumo kwa mfano kedona tesa pangi na witangiwa tumiwa no pemba witangiwa miwe 10 anuna tesa pangi na yute miwe 10 nomwe pe na ka system kwa kwene ndo nambotia kutabangi so you kutangiwa mundu 10 inaweza kama you withdraw from all kind of bad habit kuune bela na process ni yotazi and deliverance yuko kwa mfano mundu kwasi pe ndoto pe toputi ya mundu kwasi kendo na pe peleke tawa that kind of action kwa mfano kila mundu ondo na ya live na sene omutangiye uko na live ina namba zako sia chorus mino mbadi mundu anyito pia uke wake na yo kelulu haina chorus ya kwaya mundu zibe mimi naza kana no kumbedete lakini tiweta kila tawa meko ni moto kwenda meko motenda no tutazi ni woka asiani tangi wena ni mubendo ku nza kwe nita mutongo iwe nyu ine sawa ni mukiwa ngai ni mwalito munanga chance kana mwalito muya Airtel ambe kwa Airtel anga wetu kana unanga mundu platform without na mwana katika platform wingi tutumia failure katika platform yako yoga kwa proof na mnonge nawe sekida mundu na platform taipa mpano yu wetu kumaba mutongwe no ginawe say that we na platform ingi unaete tunasio ne kana ndo makona no qualify ye na nebo mutongo imana akoze mana that this person is expert akati muose lakini amena akoza wao say we training we say we under nendo wako kubundisia so ino na group me mundu wa siasa kwa sakana uni one mandula munona ni kite ni maboku na mwite wekeo mundeke yunza kui mundu una ulola lakini bindu ketono no ulola na nje tumukwa na kwa mfano let me tell you Mr. Mwema pegilo nisi numeta okamba na ni mukamba hano ginene ni ndia ukamba mundu nya numeta bu pegilo kino miasa kuona mundu kwa mfano ni leader na uiona school kwa mfano ko pre school wa primary wa Matope ni leader na pelelu tutindia hata zitosoko na aza upa na mundu zio mpaka miaka 10 andaka onene ni leader na kwa ona hospitali ndaka na mundu zio kitabuta kibele cha miaka ngeta hii mundu zio ngina yumu manana performance yake kedwa nda perform kila wawetete paina platform ikomini inaweza kana hiyo zitasiai katika sector ya rent we even no correct ya rent ona tena ndia magweba ndipo magweba rent mwiwambe wa kele ndo kamunenge that platform ya kile deposit mundu be minu ka system kuambia ndako kakweba so the same ka pattern keke katika political arena mundu wode miaka 5 taika kiendo ona miaka 5 mwa munenga paiki ndo mukeka yes aya pe kindu ni ngwa Kenya maila lameka muno masia kana kanisa niyo yalikili otongo la webo muthanyani wa umundi ndene serikali ya Kenya kwanza na masia kana mutongo ula webo okie asiteni wa kanisa na ni waenda kanisa muno na akathaitha na akaina mbathi na kwa umasia akenyi inge masia kana kanisa ni amakose ye ni kwetha niyo ya meki ye utongo ini usu na makwet mane mothi na makunikite muno tawe mutongo ya kanisa
utona kwa nye kindu chambe na ndone na baka na kanisa 80% ni watumikie kusakwa viongozi la siebo. We are using the word general. Viongozi la siebo. Lakini nye ndia atumika. Nye ndia atumika hapa kwa ningu wetete hapa. Nondo ndia wana bano na atumikie nai. Ndi bano na aitwa ngadinye. Ndi mbesa na anengwa siya nimbulugulu kanechao. Ndia anengwa nyembesa hizo. Ndia aitwa breakfast ngadi. Nondo kindu chambe nyene ni believe ya ndo Mr. Mwema. Prophet ndaile no manda leader. Leader no manda prophet. Wasoma katika ebuku esa kwethia toso kampano kachoka Elijah na Ahab. Paipa ndo Elijah waindio komana na Ahab. Ni Ahab oki oman au akuli prophet Elijah ngai yasi atakuhusu. Yeah. Wasoma ka Mikaia teka nambike tawana Mikaia. Ngani zibilaneza Mikaia. Tiona wewe ainena against Ahab. Na imwe anaweza watu kama utikuyo koke. Onebwa mwandeza. Wambiki abako lokoroni nanywa mukate na kingu. Wana wathi nduoka. So yuna mbina kia nena wazia wa mwadhani. Anena wazia wa ngai. Lakini yu isa kudia kwa mpano epeke nukiba kitembete. Yu kebena mungu wa siasa ni kanisa. Oga kanisa nisa kudia wana viongozi la meba sema kanisa. Mumwa onde mabongo etina hati uno wana kwa kebela. You know always ninola wa heshima no. Is it pastor kanani mungu wa siasa? Yeah? Wajina India Nigeria. Man we are politician as a church members. Maida meso elevated. Ato swepa. Na ni uona admichambe kanisa in Africa. Kanisa lo kwete mbonge stable. Na wala munene by the way pasai global. Ni Nigeria. Na mama mnenga platform political arena. Ndipo azatika manengenda ya. But when they come to church, they are members like others. You know point nungu ase kanisa watumikie. Na watumikie nungu makita kinu chambe. Makita nambwa ni pediwe pia na nolo bribes. Kuongwa. Kunengo tupesa tunindu tipsi za kui. Nwachukilikana na kanisa hata you bribes na kanisa ni ando ne mabalokete kana alama kanisa. That is a very big mistake to kemu kinu chambe. Ono kwa you as a good leader. Mundu ono kwa kanisa no nazi ano kwa kanisa. Wewe kuna we wangai. Ewe na platform nanengwe ate manifestos yake. Lakini pastor daka oriendi daka atongwezi asilika kwa mopea usu nundo nuoneta kando anenga asilika platform ma exercise their rights masa kwa kiongozi la mekwenda ama nenge mwana medukisi lakini daka endosi nundo kunichambe ndoka endosi nundo kanisa by the way is not endorsement platform ni bandu wape worship na nourishment za kiro na babe na kabila mbinge kwa mpano you know okay kwa mpano ba kwa mpano kanisa okila no mukikuyu na ukiza kudio pastor ni mukikuyu na ulo woka kwa mpano kwenda president ni mukikuyu mukikuyu zuna pastor zuna ka endorse mukikuyu na mandane nge platform mukikuyu no ete selas yake na sio asilika mwenengo kileta wa freedom na space make says their rights number 14 to exercise their rights situ okay kwa mpano jumwe waza kuila ila na nyanasa kuila luto lakini tuimana nite we excess hiyo you are right na kwa excess hiyo my right yes okay lakini ukulia hii ila mundu woka esi nundu be amwepe mundu mota identify ana kanisa nundu te point no asia ne walete mutonge musone walete kwethe mukiwangai tu bupe amwe mata identify ana kanisa okese thia nde kwitho sieta mundu wa kanisa ni muno na mundu nge yuka itho sieta wa kanisa ni muno nono wa kanisa ni ayetikilwa ni andu ala ma kanisa muno mayona mundu nono mowo na ne musione mukiwangai na okese thia maybe mundu no tiwo titamukiwangai no tawikite kwiyiki abu nikenda wese andu ni ma relate nake so pe kidimo kana pe andu matonyo mana kana kila mundu wowote wa Asia weyezo shit na kanisa ni mukiwangai na andu ma kanisa mailete kwatiania nake exactly na yuni wana kuyatilele kiongozi wonde ono mundi kwa mpano ngazi anendo le kasiasa either ni wani ni sinde kivila cha MP kana changa pa na whatever no one comes from the highland kila mundu a story yo mundi ungenda kwatia neza ona leadership yako ulisembo basa kwa ndio somea no so your profile for that tu ngasemba primary kana ngasemba university lo somea kwa mundu wonde kwa mpano ta you know na hii tena thino mote na baba mundu kega ndafa form kila kitu masaya kwa form hicho there is nothing
So you know when you play problem Mr. Mwema Tidana of Africa. But say Africa. Ninatapeza mnongidi mwatilele. The other day tunaza America maza kuje Obama atoka president. Tiwe ningi USA. Are you aware that together no won't give again? On that's a good give president. It's not easy. It's not easy. No problem like Africa ila tibano name to distinguish ya two terminologies. To distinguish ya kita wate lele politician na leadership na leaders. Ngai katika Biblia Genesis to Revelation. By ndo asa kuwa every politician. By the way, politicians, the word politician is it not peke yake ngongo. Greek the word politician mean mukengani wongo. Mukengani wongo. Atulaya. Yes, the word the politician. Na tindi Billy Cole yended katika kiongozi. Yunga inda arunenga politician, ya arunenga viongozi. You know Africa ditana de nomwe. Mundu onena amuno notice akwa. Okay. Uno kenga na amuno piu. You will launch zimbingi. You know na bani we gas team anu kwenda ndeke ba we say there. You na ndikwe na tukutuku ba machama sako. Ndiye na tukutuku Kisumu. Ni ngo mweta ndeke. You know na ende yule uitwe kitabu kibande chako. Uinengwa ngiliomwe. Wiza kweli you wala emotion ndo na maana. So you bribing it kills Africa leadership. That's number 1. Number 2, awareness. Unaniwa kwenda kwa heshima nono ni mukamba. Ni nguli ya 3 counties. Tena Masaku county. Tibo bena wapinadeti. Mamuito. Tibo bena Masaku Makweti bena Mutula. Malombendeke tu. Ni nguli ya gereba toneka. Katika county level, allocate funds. Bring awareness to the society. Awareness to the community. Ni soma anukile naona katika kabila sionde 47. Akamba ni namba 5 kwa wingi. Na yui population ya kama ni 4.5 to 5 to 5.1. Na yola maguna akula fotas ni 2 point something. But ini kulika na vinema Kalonzo kamete kebila anengwe kula. Gilima anana. Anengwe gilima anana beyond. Dizin beyond ka never I don't know. Akamba me baba. Do you know kamba akamba nguna akula? Maigona. Few of them. Reason it was to Messi and Joe. To Messi, I don't know. Pekas long than Coca Lily. You live in Dokona Kula. And Macabis or the Amosi. I didn't mind it. Oh, come by. And you must go get it. You can now in a family agua. Now, I put on a Bokai. But you know Gamosi. Nanganando, Mozambique, Camosi. Mulazione si lobby. Nizima because kuna kula. That awareness is very vital. And mavu ndio kuna kula. Nikanaweza kueleza it is very important to exercise your democracy. Let me tell you, mavu kuna kula, ulolika nolote kwenda. Nolote kwenda nigo. Yes. Na yuni ni kula sia pe nondo ando ingine no moke makasi nyeni wa kanisa ko wase nzela mundu to no tumia toka mandakana ni chago kana tiwo ndio wa kanisa wike to yune kana to sakwe. Nweze kuna biza kuna darubini usietokea natiwo kuna darubini kwa mundu tawa kanisa kwa siasa onamo moya pangi onama umatoa zamba ki walama nyusaoki all of them they belong to a certain church ona president waambe mbako lawipo they all belong to church tiwo ningi so kwitha mukite ngaiye tikuda platform tikuda front line baka nisani weza kwitha ibambe good leaders mukiongozi na kwa nimeko tiwo nene aya tuke ba kwa pe musalo no asia kana uwa kana utongo yuma kwa ngai yes niwo kana tongo la o mzetu na mo Kenya on the moment kwa ngai utongo yuma kwa ngai na ngai no sa kwena kwa mena kama nenge sambonzo Saulo waiwe ndi wandu kukaza ukelikana zapyo kwa mweneze umonde Saulo waiwe ndi wandu tonunga ibindani yu atongwesi ana judges ndani ngana kings anengana judges na ila mokie macho nito tenda musumbi manengwa Saulo menda musumbi ngaiya manenga Saulo ngaino onenga kulinga na wishi yako lakini ti wishi yake it was not the wish of God kuza kwa Saulo ya wishi yangu na ngaiya mete kila manenga kila mekwenda na amino manenga maende yo Saulo era natama ulangai wa manengete Saulo amebena Saulo o kila Daudi waiza leadership yo nde ya Saulo akiyo
na thina ngina ngayoka aite mwana wake la wendete Daudi nondo waiza no cia kino kumweta Jesus genealogy Jesus genealogy ni kwa cia usia yani mupai wo cia wa Yesu Kristo Yesu ndazi katika mupai wa Saulo azieto katika mupai wa Daudi. Okay. Yes. Okay. So twasie atongwela masako wana maitheni ando azuna mo twase metha momito kwange isu ba mani wish isu ni mani wish. Okay. Ni wendi wako nje utumukona tiketo wapena. Okay. Aya wasitie kindu kimwe ni kwa kumana atongo yala sio ni kwitha emuki wangai twende isindu ila ingi kindu kingi tomo mana kiongozi ni kindu kingi tawa development scorecard na ipo pambano twa tazi gasi then president pa i president utaiba MP na we president umundi utaiba either MP kano ngapana popote track record siake sithite siliata no kwacha nundu kiongozi na akya ita iko mbano za kwedia pio sindu cia guko na kutoine what have you been doing nikana ko sakwe what have you been doing nundu kinjambia no sina akya hii pe mundu wetelete owe kula kwa mpano. I'm just giving an example kwa mundu nini ngulika pe mundu wokiliasia starani MCA wokiliasia nyamwe kademu nsombwete na kupanga line bakwa nundu ona kulile na kwati na kitia kuwa. Okay. Such a word na yabe ni kwanza wende watu munenge teba na miti wote mumbanize ma pastors na forum okatangaza but no one came anya mwena mkonfront ye na mwa you don't qualify to be a leader ona give like you and MP kana achono na mbepeta as I'm talking to you TMC na abalugile we mpinda peta kitumi niki nombo pes slogan no sauka za mungu tabia yake tinzio so development record card mundu wena uongozi eba anatindo twingi mweka farm ground naona nani mundu baese kala nando nesa halafu ni mundu okite kina uto obongo apricot habingi mosa akula na obongo haloto empty promises na the end of the day tiyambi so safa na pia kitu kingi leadership kingi cha katatu kiongozi wo ndeno gina aka prioritize kindu kimo kitaona kisungu primary list primary list ni kwa siate lele ho mono ndu kila uwe ngali na mwana wa kuna mwebia school fee umondi undu kila umbie you know no akuna sindu secondary pesa ndo primary list nita right za siana kusoma hospitali malelu you know business yangu kula sina security isu ni primary list ndu kila mondo ndete project ambapo iita account for 5 years with the account ni dormant na ni empty na waite one project ne project ikateta za one certain individuals tikindo you know tikindo mushroom tikwando mbe taiko ambano mundu ngasakuwa kangu nenge mpano ngasakuwa mundu okamba kinu chambe kila kidanse okamba ne kiwu mundu wonde kiongozi no ngina body na kiwu takwatire no akiwu from nyagisha bitukia malelo tiwo ninge na hospitali uwete project inotega kila generation so no kutede kiapo umuntu kutede kiapo siana anwa mwika nimotede kiapo lakini ndio nakuete project ya billions of money inotega youth peke yake look at no that kind of empowerment. What about the other priority priorities no to the word primaries yes okay. You will want kiongozi wa mdema doza do you know why they do these things meka kinu katika that budget tegela kita scooping of briberies yeah ukija mundu zunu watu wana aloto kizama kinene na watu wangu hii project nenzio lakini kisa manu watu wana lot of whatever benefits yes nikiwe mane project iswe nitopia tinzio isu tinzio kana lakini nokwe manayo na nwezi politician we are boss we even bosses ya politicians in fact we are boss nigite mandikete na igala ninye boss wa kune na kwa project ndio mienda hii ani wa ameka ndona kwa na manga so next time bima na maulike simple like that okay yes wasia no watake no cha ubongo mundu fake promises ikueta cha and development scorecard no to no sisi ya ukethia ikedo ki mundu wata byo money chobongo bado kwa meme nada amwe cha no kwe simo yo amakase mundu sino mosio sindula watu atha ni nzio na mbingi na mundu no nawe na mindo nawe na blueprint zio ya sindula kwesa kweka na agenda yake ni nzio lakini ukese the sikiana
That's true. Mimi mundu na opungu ikindu cha mbendeba na kila kitu procedure. Mundu na opungu ni mundu na eba random picking. Ni mundu uju munenende nake no kulokana no nakuye kiyo. Noongela kingi, na kindogo na kila kitawai little structure. Kawa wenda 10 billion ye. Nikana wenda 10 billion nikana ndia Kenya ile America. Funds unyaba. The little factor. This is I'm talking with you today on adogo mazelikali umonde nimekweba na mbesa itevo. You know you need to strong we adogo mi. Yeah. Kitu minike undeza kuda primarily sinisi otwema. So nungi naweza kuda you know mundu eno opungu unokengana unone sino bingi za kwedya mundu sindulo kwidokiza ni bingi. Na wewe kitu kizo kwanza isi unonena tita chotienda. Kwa mfano wa ikila account. Titayupa mfano kila kitu nazake tu account. Tijo kitu nazama saa ku count. Adino machako account wote na wabama kuweni count. Kila mundu ndo ena primary list. Na nongi na makonsolate na zindu hizo. Okay. Yeah. Nupatia record yako. Na yitasi pe mutonge umuto na kunenga NND promises nzio mawatho masio maingi. Ukethia ndo nimono sumbu kwa twaza kwako kwegala kanani itiane ya naongea kwa kamanengo nini ila ukona weito na kuyaniwa na muno mwene ndi aisa kuonoa mwatha kanani po ila mwene ndi waito wa option iswile sia umone watha na zindu bingi nzio andu makona kwe kusiovyo lakini pe na bina kuyanika nongo waweto nini lakini sino sianike mwene ndelete kata esikaba usunone na nini kabingange kutyo kunena mbingi kanini Nundu kinu chambe naku ya kiongozi ndatonguwane munuka. Hatonguwane meko. Okay. Hatonguwane meko. You politicians timasa kwa nundu wa wimi. Me wimi wesukali. Very sweet. Lakini ukiza kuida mundu su dena na kingi cha keli nika na mundu watu abesi ndu yei. Yo behind the curtain nika na okyo twaga aneke tata. Okay. Bandu bamandu pepe mumbe mwana wana pepe mundu mwonja bandu. Na ayete pisa wa mumbe ina aneki. Na azia na adhitu akia wiki wakiuo na ikiwa stima. Hiyo nyumba ya neki ya yake wake huo na yake kwa stima. Priority ni stima hapo. Priority kwanza ni nyumba ambe kuomboa. Yambe amba kwa na bani kala kwa tolila tulato ngambano na Afrika dogitwi. Tolila kama bati olo. Kaba hiyo akambazo akamba kosechwa na kanyumba kasio. Then from there kivu. Then from there stima. Hiyo kitu mbia unonde ya stima na nekala nyumba ya neki. Does it make sense? You wanna so you kila now kiati Mr. Mwema we don't do respect kila kianda ni awareness hando ingi madezi ono mundu to nona kama ngilio mwe kama anenga kipande chako aidi kwa achieve apply na mundu sasa unenga yes address kanisa your life belongs to your ID number yes yeah now you are powerful actually you are sort ni ID number sio kwete they just want awareness mundu no to nona maana hata anawe mukuka aiwa nenge pande kichako kana iwa atilele unenga manata anaopanga line ba loko ni wakula na mundu usu anandenda mana mundu nono ayoza manata no ambo amandagala kala mkamblaka na tomato nekana ko ni mundu ya ndondikia matilio kitumi niki maina awareness kwa hiyo lawa na wambesa wale tukikata you don't need to take wana ngambesa by the way nuno mundali ambesa wana ngambesa osa yana soto lite lakini excess haki yako so na kwa 14 years ya democracy ndosa kuolo kwenda osambeza ndo amako osambeza na ama next nime kwa osambeza inipe MP plan unasia mama nanga ngilitatu osai mwana osai swande lakini mama nagodhi make your right decision yes ko nikendo make right decision ke bande ndo kathosi tukate to kwa kibande ndo your life is your ID number okay pe kindu kingi tutonosia mutongo imusio nacho kana hiyo kindu kila kingi tutonosia nacho ni pia ni education basement nondo yuko mpano yu leadership ya ndhi tu ni kwenda pia management business management leadership management hizo kwida market kazo za kwaju mundozi wa somete tu kutonda ngombe ndao singano ngiye ni kutonda topuko singano ngeni wa miondani yogeza kwida this kind of enengwa ndokeni okonengwa ministry uten experience onemwe it will take 2 years nikanambiza kumanuva na ndola mebabu star sema kwati munga iwe nangwa mpana ministry ya health na mundozi azomete tazi kwa mpana mundozi azomete tazi azomete kindu kingi tofauti nacho ministry is iko peak it will take like 2 years ndo either one juniors to lead
na kwatia taigwa mbana saino no taigwa mbana mundu ka kala ibala chika lete atezi ndezi yabiza kunena na other staffs amonensia and time is running out no within 5 years we are back again to election you go na ministry ingisi iteweka ni manengwe kipela mahiweka kitumine hanengwe kindotezi yugwe mundu somete journalist na mundu sino wananga minister of health you kwanda genda wazo is money anda over okay so it can't work so no nginaweza kwethia education basement yaku ni ambatana na ministry la unaengeto okay yes na bukwa ministries ntona mundu isakuwa na asakuwa ayika kuiva atati ala manamu kwatete ku manamu kwatete mbau ai mananga ministries ose da mundu suti kendo some lakini ni politician to wane wa ministries wane wa doctors kendo keu wechonat you siku ni kutunga koko kwa thank you lakini wale kwa thank you na mepea ya serikali kana mepea ya Kenya kana leadership yumundu amudamba tosuke bambo anwasa kuwa if he can become a leader for example give me an example with me that's kuangela ni president wa Kenya monde kendo kimwe neka department sio onde ni kia professionals nuona ni kia professionals gitu enamba ngutunga mubea kwa ana politician mana ngweta kwoko ningo manenga department but ndi manenga department position me front line nundu ona tasia kosa kiongozi news ane mundu kintu chamudamba chu and watu ngwene kila linda mukima na ambi nyonde so you department ndimo sinenge the blind people they can't see yeah and is ndu kote when nika junior pa ya we naila ingo we naila pride so you kiongozi manda professionals halami o meet nuona mio meet actually ndi tongwe wa undu kampuni tongwe wa umondu kaza kwa CEO tuzo kwa CEO mundu temo so kana terminate that kind of the course kala no manda CEO kwa mfano wa television teno no manda mundu la advanced kwa system ila ukwenda lakini yundo za mundu kethekani muyeba okay aya na tuisi kendo genge yolowa atongoi na yolowa usakwani wasisia kwe ntwanene atongoi lasio naitwa ndatu CCA nondu be atongo mome ibelani tayari tumasia ise tumene abe andu ange mona neti wendi wa kwiseza me atongo ni maundu meva ma atongo athuku tuto no manna tuona mundu no enaki na enaki ni mutongo muthuku yukiru chambe wano pesi nduile vital tona kwa apply number 1 pe kiongozi wonde kindu chambe utena track record nzio kwa mbano tase nukwenda kipila na no scanning na scandals in terms of bribing in terms of corruption tiote wangi mena kesi saiti ya miongo 5 kwa team na muondozi kesi yambe tumbi sio beno mbesa ozete mbesa aitembesa ya county kana sia national leadership asei or department is yonde mundu wonde we na scandal ti leader yes na watu wale mumenga platform mundu sio eba na kila tawa elephant scandal yende nonene banonu wa mundu wa maneye number 2 kiongozi wonde no nginokeza kwethia ni tribeless ni tribeless wize kwithia mundu timu kabila timu kabila kwa mbano ukabila in this essence hainosa kwa mukamba tasa daima sa MCA na mumboni mundu lamosa kwa baya sisi mwese kwithia kindu chambe ambe mukunikila evi tayikata ba before ndio ni nisipe endorsement si apati PPS yama lakini endorsement is right to vote ndiko azatuko nyoka tukoniono lakini mundu sume endorse ite ija track record yake iliata mundu noi katika society atebete chao petwa na wosi ba ndiwa atebya petwa na tutumete uchane wasomethisi you know pepe tunawekete paya katika community tonagwa uongozi tiki lukenene you know tiki lukenene niona baka ni naona kanisa ni sometimes I can get 20,000 I will 20,000 ndia viongozi titu wemetu ya mtu wako ya amusele na tulika ku community ni mombani tena nganite kiluile sende sutu ye kandi kuna nipeke lutukwa na ndene tuigwa amela itawa tonzan yo kati ebai mwito nuwe
tuibai kana kasomia the other day naye pia kana shilingi 500 it may sound little lakini pia kana hiyo ofisini kwa kanaambia pastor ndibe shilingi 500 neke exam na okay betuke na chana itano na icha atiwe mosea kitiokwa na kandi bya kambia wa mondi bya mutiani ndieka haina kanenga shilingi 500 na kana kamutiani kana ikana kunanga moka nambia pastor ni mobea inekie mutiani okay ndikuwa ni huyu it is art nika spirit ka leadership ndene wako ona guno ni sondu weka katika community so yu mundu amuthemba tono mundu leadership ti mundu umete yani twetwete nake ba egedara lekoti yake iliata ko ni kindu chapata ape kindu kingi andu masi ai etho mundu musi wake ndungamite probably not on with that on with them mutongo museo no instances you kese thani mundu muka ukesera maybe mundu me aina mathina violent maybe ni wokita na matiana kana thani mundu muka na mathina na matiana na ende society yase mundu no ndai atona kungamia musi wake tatona kwetha ye mutongo ni lazima mundu ethe ena family ungamite wese the no tongo fathers me atongwe ni adana family ndio na father ina family but mena viongozi so marriage is not compulsory but it's a choice, it's your choice you nuku kwasi ai mundu yu mando mo twani ko twawa chao status yaku is only choice yaku na ndo ile tena kutimwa from that ndarubini is only status yaku omundu kwa mpano CEO wa KCB Bank a Central Bank of Kenya I think is Joroke I don't know but that guy has never married na ni CEO kwanza brother wake ni father Mwereria yeah so marriage is not a compulsory ni nana kini ni theologian na ni pia ni family therapist family is not compulsory is a choice tuna kweka so status isi ya mose waku nuno ndo kwa mpano ndo ndo ni mundu mosionye lakini ukiza kuthia mwana mukula na atwani nake hapo mikene thimu hananga yuke thani wanangie nyi mutango ne makopi mundu no wanangie kana uketha mundu ume vice versa yeah uninonete mundu ume umwe kebija kichatuka MP akakia if you are going to be in that politics I don't want you anymore nuona yu mundu uyu nuona mwendosie nuona endosie kibiti chake lakini wale achapita ekula you get it so status ya marriage is tona ko nini tinena community leadership aya tuiminukelele akamba ingi menda Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ke president wa Kenya 2027 ni maundu mebala walitozingatia ni maundu mebala walitekwika kedhono kutwika musumbi 2027 you kino chambe nini nena pakwa uyona right yaku nena pakwa aninena na kikio na utwika Dr. Stephen Kalonzo Musyoka he deserves to be president okay and dana ndo mane campaign yewe na gwa nina right onena usakwelo kwenda onoka so kwa undina bina is your choice na ninena kikini kwithe wa tio sioni weteki ndivu no time yepo but nyanga inu anene ye personally na ninene tona YouTube kwa YouTube na post ye na aingi manoma nene lakini anene ono kenya wanene ona the other day on election le na pitukie na tena yu tena wanenete na ndabondo andabisi and it came to happen ye no kaino nenenete kaina andabisi andabia Kalonzo Musyoka akakwa totongwe na akakwa totongwe na ngaino munenge totongwe you know lakini na munenge te qualification itatu president itatu ni waito mobese president itatu kani mwete ithe witu president itatu ithe witu watu no singatia na ngai andabise kinu chambe ambia kinu chambe no ume community ni ukambani advocate national figure na kinu jiki na approve wene kibiti cha Laila unaona na mvurupia ana don't be a leader of Kamba be a national leader nyana ona ngai kuna yake atiki unga ya mbetu tange kula sio Kamba sio ndani siake tange ukambani hadi ndicho ndena atembe ampela happy tiona embere kininyaka ayo kuntakuta yuni lipi malendi I salute that man number 2 ngayambia nage kidembe kwa kidembe kuda kumina kendo keke uongozi wose wanabina aka kidembe ni kwa siata
timu ile mubwatite idho ai mubwatite yonde kila ni mathi kanisa ndi fulani mego dikumia sandaka ta members ya kanisa monga lewese ati lele ando kila kikumadi ni maga githembeo momba ne than ando 20 more than one sacrifice no agwaja one sacrifice mabebe githembeo ni chuma kanisa ni oso mai kanisa onge mi mabebe githembeo chu that one maandiko miasia hii Ndauti ila watuekie musumbe aindie kwa Arauna then wese maandiko 2 Chronicles Samuel aindie kwa Arauna mwe jikwe na kitheka chamana nienda unde kitheka nikana nake kithembio changai no kwache so angalimika it out to cost you peke chamana no peke chamana it out to cost you it will cost you energy, your finances and all your property. Number 3 azo kingi ambia atilele the other thing waneni ambia nikananga iya ndio nomutethia haende na kuboya yeah pray hiyo ni kwa bate mboya you have to pray yeah you have to pray and by so doing you go automatic yeah ukataka na mundu wako yakula kana chapa imu ndo kwa yakula ingi no one will still force again in Jesus name. Amen. Yes nige ula emini kana wenda so ula timu ndo musio when you have to steal let us fight it through force yes na pia kinauma kitawa season no kwa hiyo ndio isi tatu yes Kalonzo ekati museisia tudenonena na Apostle Alphonse Kioko wa kanisa wa God's Empowering Church ku yasaika Kangundo Road naende nukuwa na maondo maingi masio mao tutethia naende wona Kalonzo ati ya maondo aso atatu nuku kwata kibela cha usumbi kino chambe kanani walite kuma ukambani wisitha nuku campaign kundu kungi Kenya yonde no kwa kithembeo na nuku boya maondo aso atatu ati ya nuku zaitwika musumbi wa Kenya ningwe ngeso moto mani waku tuimina naende Apostle tuimina hii na ndatu isia hii nondo we mutongo wa kanisa ni ne wanene ayolwa Saulo ne wanene ayolwa Davidi twaise yusa Saulo ta umowa asumbala mataya sio ma Israeli Daudi ta musumbi wa museo wa Israeli ni chao kimoto tono ni chao tono soma kwa ni chao tongo imomo ndema tono soma kwa David na ni chao atongo imomo ndema leta kwa avoid kuipatangana na chokuma kwa Saulo pina wake wa Saulo wa corruption nono nije kwa nanga it is better you obey me than you sacrifice pina wake wa corruption kiongozi wonde corrupted ngayeva hata mwendete that's why they were many Saulo chakeli ni idol worshiping asilimia nene muno ya politician ni maenda kwawe na I'm sorry for you maenda kwawe na kutengemea siuna kukoni waititi sindamu na bataisu na kendo chuni chekikia kwa Saulo ila Saulo wokiona ngaino bindeti haimise tokola wake twa ikulu atonge tutembo kangu na adi kwa kapete yaka mundu mweweyo na adi ebirete na ngaini wewe kila no soma Biblia ya asiate lele na kuma suoso ngai ana ngoso bwa Saulo na okile chao okilia mondo kwetu Ndauti isu ni ilisu nekani situ itatu corruption tribalism ni anangete ndi monokyo ya na mtili kandene ile ngina wetani mondo ma corruption idol worshiping na tribalism isu ni isu ya nangande galiko ni Ndauti no wokie kwaso Ndauti gila chambi cha pulo kino chambe cha pray and fasting no ngina nukwenda usumbio ndo sumbio no ngina woze no ngina pasti na ipoya wanagala ndo tona ku pasti ida na timu ino kubolea na ku pasti okay kila kenija kele obedience ida we mwathaki you know ida we obedience to God mundu wona we obedience to God you will never punish citizen yes niona you will never punish citizen mungu kiruchamba bali ndo kiumi aze mundu takona innocent kana kaka takatetonia na katekonia na wanu akomesia you get it so you can do kila kingi kiene bloodshed ila nozoma biloge ya kanai katika Saulo aindie owambo ndepyo lakini abidha azumbi ata ama bidha yeah kinangaga na whatever bloodshed ngaino menete bandu bete kandakame at swepa ngaino menete bandu bete kandakame na mundu ando utekazandakame
ngai akampunish on personal level nundu wana ndauti yawate lele ndauti naku no wet chanda kamene naona ndukambaki kanisa ekanagwa ni mwana aku Saulo Solomon ani mubea ndona na itu wina maunto masio wina mondo maingi apostle mundu enda kubikia munene ata personal level umunenge maunto mathayo maunto make bathukanyo mutongo maybe wewe wena ndeto nzio ukwenda kukulia na baba na ilete kweka hata mondo mamuthembo sio tunakwata. Thank you so much. Katika social media platform tulikuwa Facebook, tulikuwa YouTube na tulikuwa aona TikTok tulikuwa mungu wa search Grace TV kwa search Grace TV no usiona tunotopikia bau cha keli on personal level edhamu ndo bikia namba yako ya simu ni 0720 35 97 80 tena ndo mata zike songo 07 20 35 97 80 hiyo namba ndo mtu kwa tayo na leo kwa dhima kanisa witu wito hapa ya ilobi bando to asaika Kaguno Road with our God's Empire Empowered Church. Thank you so much. Was it a great advices endelea endelea kufunza dunia ni Felix Kimukumangalikosia Matinga endi nona masama itu ni madhela na twetho wanaonena ni musio ni muvya muno Apostle Alphonse ni watu tedia muno na watu tedia kutamika maundu asu na museise ni watetheka na kila mundu ni waelewa ni tukwitha ibinda kuthikwa ile ingi tuikuithocha ku studio ni kenda ndiwisethia maundu meke bathukanyo ni watu tethesia. Asante sana. Thank you. Muzaisi ya Mutongo TV ngwatu ya mukamba nyaneta wa Steven Mwema twina Alphonse Kioko apostle wa kuma kanisa wa Empire God's Empire Empowering Church weko saika Kangundo Road ni watu these maundu meke bathukanyo na indi ni twaelewane mubeane muthi wa kilungu cha muka muthenyani wa umundi twithane ingi kwendani kwa mwi. Ino ni Mutongo TV.